Tehnička sekcija KSET-a zadužena je da kultni zagrebački studentski klub funkcionira bez ikakvih problema. Sa mnom su Matko i David, aktivni članovi i mentori tehničke sekcije. Pa evo, za početak rekao bi, znači mi radimo sve, da zapravo se više bavimo kao održavanjem samog kluba. Znači, kad god treba popraviti nešto u klubu, ne znam, trebamo ili provući neku struju negdje, tako, uglavnom tako neke stvari. Radimo sa raznim alatima, od bušilica, hiltica, čak varenje, lemljenje, sve živo što postoji alat. Uglavnom smo ili probali raditi s time ili radimo s time. Koliko ljudi je u timu tehničke sekcije? Pa trenutno nas ima tako 13-ak, 2 više manje. Kako su podijeljeni zadaci? Zadaci, pa ovo, evo kako si nas ti predstavio kao mentore, znači uvijek imaš šefa kluba, šefa sekcije, tako i mi imamo, znači naš šef sekcije koji delegira poslove, a za sve ostalo tu ti je uvijek narančasti član koji može biti, evo kod nas je tako slučaj, mentor, i onda on uglavnom pomaže onim mlađim, novijim članovima, takozvanim plavima, da bilo kakav posao, popravak, projekt može napraviti od početka do kraja onako kako spada i tako da on može na kraju biti zadovoljan sa time. I on i sam taj mentor koji mu je pomogao oko toga. Spomenuli ste da je cijeli KSET vaš projekt. Možete li nam reći što podrazumijeva KSET kao projekt? Nama je cijeli klub konstantno jedan veliki projekt, zato što iz dana u dan ti dolaziš, ti moraš uletiti negdje, nekakav popravak napraviti, bilo to da ti na mailu neko kaže ne radi treći pisoar u muškom WC-u ili ne znam, ne radi nam šta ja znam, pinca ili neki vrag, treba zamijeniti žarulju. Ti moraš doći u svakom trenutku, biti pristupačan, konstantno popravljati, nadograđivati, davati bilo kakve ideje šefu kluba, šefu sekcije, bilo kome za unapređenje, tako da se recimo ne mora toliko dolaziti popravljati takve neke stvari, ali uglavnom tu si uvijek zato što moraš konstantno tu biti. Znači cijela struktura kluba fizički je tu zbog nas. Imamo par aktivnih članica, one se uglavnom ili bave menadžmentom ljudi, ili tako je malo umjetničkim stvarima, ali bilo je u povijesti i šefica, znači ženskih koje su bile dosta čvrste ruke i znala su svoj posao puno bolje nego većina članova današnjih. Može doći bilo tko, bitno je da ima volje, da možda želi naučiti raditi sa različitim alatima, ili nešto da mu se pokaže da neki svoj projekt ostvari i tako to. Ali uglavnom bitno je onak ipak imati malo više vremena, ne sad ono znaš da dođe tu pa ti se vrati za 2-3 tjedna, mjesec dana, pa onda ljudi zaborave ko je to, šta. To možete poručiti studentima koji bi se htjeli učlaniti u vašu sekciju, što ih čeka? Kogod hoće nešto naučiti, neka slobodno dođe. Mi imamo sastanke uglavnom petkom, u 2 popodne, neka se javi na šanku KSET-a da je zainteresiran za tehničku sekciju. David, koji su planovi za budućnost, neki budući projekt? Projekti za budućnost? Pa, gledajte, moje mišljenje je da dogod imamo članova koji žele se malo zaprljati, znači ipak nasući rukave i malo napraviti malo bolji posao i bitniji, ovaj klub može procvjetati do takvih dimenzija kakve još nije vidio, a što se ovoga, kako je kolega rekao, članova tiče, dok god je bilo ko voljan, kao što rekao, malo se zaprljati i naučiti nešto za život i u teoriji i u praksi, što će mu stvarno biti bitno, onda neka dođe kod nas definitivno.